igitoro jewe barandiye imiliyoni zanje igitoro kiriho nico kibagiriza kuko nokuvuga naciye menya yuko umuntu wese agenda ati mpa mpiritiro 10,000 bakaguha. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Perezida Ndayishimiye utegeka Burundi aherutse gutangaza ko yatanze ruswa ya miliyoni enye z'amafaranga akoreshwa Burundi kugira ngo ubone lisansi ibona umugabo igasiba undi mu Burundi. Mu cyumweru gishize ubwo yaganiraga n'abashoramari mu Burundi yavuze ko kompanyi ya leta Sopebu yamuriye kaje ku manywa yangu. Mu busanzwe iyo kompanyi yashyizweho na Perezida Ndayishimiye kugira ngo inoze isarangano ry'ibikomoka kuri peterole mu Burundi. Umukuru w'igihugu yashinje Sopebu gushinga isoko ry'amagendo rya lisansi aho gushyira ku murongo ikibazo cyatumye igihugu kibura lisansi. Yavuze ko nk'uko banki nkuru y'u Burundi yashinze isoko ry'abaringa ry'amadevize ari nako Sopebu yashinze isoko ry'ibikomoka kuri peterole mu rwego rwo gukora iperereza ku bakekwaho ruswa muri iyo kompanyi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko yohereje umuntu kujya kumuzanira litiro 10,000 za lisansi. Umukuru w'igihugu yavuze ko yatumye yahise asabwa gutanga miliyoni 8 enye za ruswa n'izindi enye zo kugura iyo lisansi. Izo miliyoni Ndayishimiye yavuze ko rero zitanze kugira ngo ubone ibimenyetso simusiga by'uko abo bantu bamunzwe na ruswa. Arabisubiramo muri aya magambo. Burya mwebwe murazi iye ijambo rigara ryavuye irigara ryavuye muri Jamaika. Irigara rijya jambo irigara ryavuye muri Jamaika. Byagenze gute? Baragwanije amadroge, barayagwanya abanywa amadroge baca bari kwariza nabo gushikaho leta ineshwa. Ineshejwe baca bavuga ngo legalize marijuana, legalize marijuana. Kenda masururi imbono reko kwa baba mako legalize marijuana. Nuvuga leta barayinesheje gushikaho yemera kujana nabo. Urazi cyo gukurikira abantu bakujanye muri ruine. Nimwamuvuze ngo turegalize ijya barashenwa rimeze kujya kwa here. Bonjour la mort de l'économie du pays. Bonjour. Nimwaba muvuze turegalize bijya. Ngo tubaharurire kurajya. Fini. Je ndababwiza ukuri. Shaka muce mugenda. Je ndabizi ubunyene. Haji wohirahira ubunyene muzamubona agiye ku bihumbi 15. Mwebwe ntimumenya ikintu kiba kiriko kiraba mu gihugu. Je ndazi ko hari habo duhanganye. Ndabakaroro gatoya. No munsi ntariho marashanwa regitoro. Ntariho marashanwa regitoro. Ijya marashanwa y'igitoro yabaye créé par qui? Kugira ivyo vyose vy'abadevize n'amarundi vyabaye créé par la BRB. Niko Sopebu ya créé marashanwa y'igitoro. None Sopebu ko yategerezwa gusohora igitoro giciye muri station kugira ikwemere ko igitoro kiza kica muri station. Station ifise code kuko naramaze kwibona ivyo arije. Hanyuma Sopebu kivuga iti wowe nta gitoro ukeneye aho gucisha muri station urafise aho tukigushirira ugatugera uti mililitiro 50,000. Urafise aho tukigushirira ego twereke tugushire sana uvuze mililitiro ubwa mbere bagurisha baca bavuga ngo zana 8,000. Ubu ubakuwe bari bageze kuri 10,000. Sopebu yonyene Sopebu nuvuga wowe ufise 8,000 par litre wagenda muri Sopebu akabwira ega je kugira ikintu ndacemeze ndababwije ko je ndababwire je narize ishuri atanumwe arizi ngaha muri iki gihugu. Ishuri rijaye no guperereza je naragize nta numwe amenye ko nigeze nja kwiga jewe. Jewe ugafata ikintu ndagifata nagize nanarize nakibone gutya amaso mu yandi. Jewe Sopebu yarandiye igiturire c'imiliyoni 4. Jewe uyu je niko ndababwira ibintu mba niko ndababwira ukuri. Wa undi mwagwanirira abagwiza tunga mwaratsobwira greve mwebwe mwaratsobwira imyerekano abagwiza tunga gofasha umuntu
je nagiye kurondera marché noir y'igitoro turayiroga gushikaho tuyitore ya mbere none kubona imodoka yitwa station hanyuma abantu ntibigere bana devoir kandi banywa ku mahera menshi bari kukinwa ku mahera make bakanka kuvuga je nasanze ntwara abantu je nari nzi ko ndi umupatriote nkibaza ngo ntwara nabo n'abapatriote zero gushika bakwibubona ntudevoir ntuvuga utereka bari kwega igihugu bariko baracica ngahajya ni kujya mudashobora kwerekana hari marché noir kandi bariko barabiba mubizi to officiel yari yo buga mukebera mukaja kuzimbwa mukanka kumuvuga niko rero n'igitoro niko bimeze baranka kuvuga muranka kuvuga munywera hajya sajya hijya none samwa kinywera niyagenda muri sope bati mpa 30 ml jero nca ndagenda maze kubona ingene bikogwa erega none biragoye je mitana nawe we murabo muri mwebwe umwe genda wigire gugakira amahera genda nawe muri sope buti baguhe stock jewe naratumye umuntu aragenda neza ntigenda usabe mililitre baramubaza bati urafise aho ushira atego process yose ndayikurikira gutya bati sawa bati banzuzane 4 million nije natanze mugabo 8 million kwilitira igihumbi 8 million ngo bazo duhe 4 million yacu ngaha ntitanga kuko ntegeza kuronka icabona kuko abarundi utagira icabona kuko no mu bucamanza baba barahejeje kugura abacamanza ivyo byose babigira barahejeje kugura n'abacamanza umenga ntawe witwara kuko barabaguze nabo ntawe mwabonye nashengeje ingozi ubutare dufashe umuntu yarashoye ubutare abwivye mukayanza bakamucira urubanza aca yunguruza akaja ingozi agaca murekurana bwa butare byose bagaca batwara kubera baravyumvikana n'abakomplice mu Kirundo ufashe uko nyene aca yungururiza ingozi procureur agaca kurekura nta n'urubanza rwirwa ruracibwa procureur yaca avuga genda ahubwo ca mu yindi nzira abinzi ubutare bibu butare babushora muri fraude gushikaho baba ari bigangi gouverneur wo mu Kayanza barabwira ngo ahubwo twari tuje kubwira yuko tuzokuza mu biro kukubwira ko tugira dusubire mu kazi dukora akazi kacu ati yamaye nka mugenzi igitoro neza baramuhaye arajana muri stock ubu niyo preve visa turi muri controle jewe nibabimenye igitoro jewe barandiye imiliyoni zanje igitoro kiriho nico kibagiriza kuko nokuvuga naciye menya yuko ubu muntu wese agenda ati mpa mpilitiro 10,000 bakaguha bagugacana muri stock yiwawe ejo nabivuze jewe namandaba imiduga itonze ku ma station nta GPV witi mbonamwe muga mwe barabara saga ama GPV witi nuva barafisa ama stock yaba ahantu ama stock ariho iyo marché noir y'igitoro yabaye créé par sopebu hanyuma je mvuga nti bo ubu ntaco ndafise preve urubanza ndarufise nzoburana kandi nzotsinda kuko ufise preve none bazotsinda gute gasha nzavuga nti ubu ngenda bafate mpiri mpanga umugambi rero kugira ngo n'abarundi babibone niganda bafate mpiri cyane atugenda ubasabe 10 ml agiye bacavuga ngo byaraduze zaraseye nka ntimiriyo hanyuma kwa bahati nzuri deje yari mu nama yirigwayo hagera saa 10 ataraza kugira musinyire acaratangura garuke cyo usambiri mu gitondo ntibakwemereye neza gwego nca mbona nti igihugu kirapfuye karabaye hamwe noteba urumva hari hundi nawe ari kwasaba nka 50,000 hari kwasaba 100,000 hari kwasaba aja kwistokeriwe kujya baviduye berbe
Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe mu karigizwe amashyaka atavuga n'ubutegetsi bwa Perezida wa Kongo ryamaganye umugambi wa Perezida wo kugirana na Leta z'Ubumwe za Amerika amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ku itariki 3 Mata uyu mwaka Perezida yakiriye intumwa za Amerika ziri mu mujyanama mukuru w'iki gihugu muri Afurika Masad Burose baganiriye ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu iterambere no mu mutekano. Igikomeye cyatumye Leta ya Kongo yegera Amerika no kugira ngo izayifashe kurwanya imitwe yitwaje intwaro inayubakira inzego z'umutekano kugira ngo izashobore kurinda ubwigenge n'ubusugire bwa Kongo. Ibyo Chedi yabisobanuye kuva muri Gashyantare uyu mwaka nyuma y'abarwanyi b'FCM Ventura bafashe umujyi wa Goma na Bukavu. Umuvugizi wa Ramuka Prince Penge ku itariki enye yatangaje ko amasezerano Chedi ashaka kugira n'ubutegetsi bwa Amerika ameze nk'ugurisha umutungo wa Kongo, nyamara hakaba yaba ubufatanye bufitiye inyungu buri ruhande. Penge yatangaje ko Chedi yakoze ikosa rikomeye ryo kutubaka igisirikare cya Kongo mu gihe cy'imyaka 5 amaze ku butegetsi, agaragaza ko kwibwira ko ingabo za Amerika izamufasha kurinda iki gihugu kubera ko azatanga mu y'agaciro ari ukwibeshya. Burose yagaragaje ko iterambere ry'ubukungu ritashoboka mu gihe umutekano wa Kongo utameze neza, bityo ko Amerika ishyigikiye ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo ihagarara. Hagati aho Perezida rya Minisiteri y'Ingabo za Rumaniya ryagaragaje ko amagana y'inkeragutabara za kiriya gihugu n'abasirikare bo mu ngabo zacyo bakiri mu kazi bari mu bari barojejwe kurwanya icyama za Ventura muri Kongo Kinshasa. Abo basirikare ba FAR Forute Arumate Rumanye bari mu bacanshuro b'abanyaburayi bari hagati y'1500 n'2000. Leta ya Kongo yari yaritabaje kugira ngo yifashe mu kurwanya M23. Ikinyamakuru Euractiv cyo mu Bubiligi kivuga ko Minisiteri y'Ingabo ya Rumaniya yatahuye ko amagana y'inkeragutabara za kiriya gihugu yasinyanye amasezerano sosiyete zigenga zo muri Kongo. Iperereza rya Minisiteri kandi ryagaragaje ko hari abasirikare bakiri mu kazi nabo bagiye kurwana muri Kongo nyuma yo guhabwa ikiruhuko cy'ababyeyi. Raporo y'iyo Minisiteri yavuze ko mu nkeragutabara zaje kurwana ku ruhande rwa FARDC harimo 24 bari barasubijwe mu gisirikare cya Rumaniya hagati ya 2023 na 2024. Ikomeza ivuga ko hanyuma abasirikare 7 bakiri mu kazi byagaragaye ko bakoreye mu buryo butemeye muri Kongo Kinshasa hagati ya 2023 n'umurangiro wa 2025 ubwo bari mu kiruhuko cyemewe cy'ababyeyi kugeza abana babo bagize imyaka 2 y'amavuko. Batatu muri abo basirikare ngo baracyari mu kiruhuko mu gihe bane bamaze gusubira mu kazi. Amakuru kandi yavuze ko ikirego kireba umwe muri abo basirikare cyamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisirikare mu gihe bagenzi be nabo bagomba kuzabushyikirizwa. Mu byo bashinjwa nk'uko iperereza ryabigaragaje harimo gusohoka igihugu nta ruhushya ndetse no kujya mu bikorwa byo hanze y'igihugu bidafite uruhare n'inshingano zabo za gisirikare. Euractiv ivuga ko hejuru y'abari abasirikare muri rusange inkeragutabara 63 zo muri Rumaniya zirimo izavuye mu gisirikare kubera kugeza ku myaka y'ubukure, kwegura cyangwa se uburwayi arizo zarwanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Gashyantare umwaka nibwo abacanshuro hafi 300 muri Rumaniya berekeje mu gihugu cyabo baciye mu Rwanda nyuma yo gutsindwa na M23. Byari nyuma y'uko uyu mutwe wari umaze kwigarura umujyi wa Goma wirukanye imihoro y'ingabo za Leta ya Kongo nabo bari barimo. Minisiteri y'Ingabo ya Rumaniya yavuze ko bamwe muri bari abacanshuro barashubijwe mu gisirikare nta kibazo biteje bijyanye no kuba bafite inshingano zoroheje zitabemera kugera ku makuru y'ibanga akomeye. Minisiteri y'Ingabo za kiriya gihugu Angel Trivari yatangaje ko ari gukorwa isuzuma ryihuse n'uruhare rwatumye biriya bibaho ko abasirikare bari mu kazi barahindutse abacanshuro n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba ryatumye bitazongera kubaho. Abacanshuro muri Rumaniya barwanyaga M23 bafatanije n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo zirimo FARDC, FDLR, ingabo za SADC, iz'Uburundi na Wazalendo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika baritswe ubugenzacyaha bwa polisi mu ntara ya Mbuga hamagaje Depite Gathoni Wamuchomba usanzwe ari umwambari wari gashaka guhoza ari Vice Perezida wegujwe ngo bazwe amagambo agumura abaturage yavuze ubwo Perezida Ruto yasuraga Akarere ka Mount Kenya mu cyumweru turi gusoza. Ikinyamakuru The Standard gito cyanditswe Depite Gathoni Wamuchomba ubwo abambari ba Perezida Ruto bashyashyanaga ngo ahacana umucyo yagumuye abaturage basaba gutera indirimbo imaze kuyikimenya bose ya Ruto Mastigo cyangwa se ndushaka Perezida Ruto niyegure ahambira agende. Uwo mudepite ashinjwa kuba yaratumye uruzinduko rwa Perezida Ruto rutagera ku nshingano zarwo zirimo gufata n'amaboko yombi Akarere ka Mount Kenya gasanzwe ariko kagira ijambo rikomeye mu matora ya Kenya. Uyu mudepite usanzwe udahina mu mavi kandi uvumira guhera ubutegetsi bwa Perezida William Ruto yanditse ku rubuga rwa X ati umukuru wa polisi yakiyambuye yamamagaye kuri telefone ngo mwitabe mbazwe nahamagajwe kuko abaturage ba Kitunguri impagarariye mu nteko ishinga amategeko banze kujya kumva amanjwe y'imishinga y'abaringa. Ni ibintu abantu bemeye bitakozwe habe namba mu mpamagara uko mushaka ariko kuri guhari nuko niba waremera abaturage bacu ibintu bikora pane ibintu by'amarimanganya ushaka gushyuha intebe gusa nta uzongera kutubeshya ngo twemere turahuruzi. Aya ni amagambo ya Depite nyine Gathoni Wamuchomba uhagarariye Kitunguri mu nteko ishinga amategeko ya Kenya. Hariho abanyapolitiki bashyigikiye Perezida William Ruto bahise bamusaba bajijishije ko akwiye gushyiraho amategeko agenga imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga kuko zikoreshwa n'abantu ugasanga bashyize imbere umugambi wo kwanga igihugu. Uyu mudepite Gathoni Wamuchomba ibinyamakuru byo muri Kenya byandika ko yageze kuri Perezida Ruto mubera nk'akagati k'inkubirane kuko mbere y'uruzinduko yari yamusabye kuvanaho amahoro aherutse gushyira ku gihingwa cya kawa kuko byakinishije abaturage ba Mount Kenya
Kenya mu gikundi cy'abantu benshi muri mu kinyamakuru yashyizwe ahagaragara mu binyamakuru bya Kenya. Depite Gathoni Wamuchomba ari imbere y'abantu baririmba mu Giswahili n'Icyongereza ngo mwizi Ruto mastigo, ugenekeje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo Perezida Ruto ni igisambo agomba guhambira akagenda. Uyu mudepite yabwiye ikinyamakuru Daily Nation ko impamvu yahamagajwe kuri polisi ari ugushaka kumucecekesha ko Perezida Ruto ari gukora uruzinduko mu karere ka Kenya, ariko hamya ko nta wacecekesha ukuri. Gathoni Wamuchomba yavuze ko nta gahunda afite yo guterwa ubwoba n'abo polisi kuko rubanda arambi ibinyoma bya Perezida William Ruto. Uyu mugore yahoze ari umunywanyi wa Perezida William Ruto ariko aza kumwipakurura ubwo yashwanaga na Vice Perezida Rigathi Gachagua. Naho hanze Minisiteri y'Imari y'Ubushinwa yatangaje ko guhera tariki ya 10 Mata y'umwaka ibicuruzwa byose biva muri Amerika bizajya byishyurirwa umusoro kuri 34%. Ni icyemezo cyatangajwe tariki ya Mata mu rwego rwo kwihimura kuri Amerika nayirutse kuzamura ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa umusoro ku rugero rwa 34%. Iyi minisiteri yasobanuye ko icyemezo cya Amerika kinyuranyije n'amategeko agenga ubucuruzi mpuzamahanga kandi ko kibangamira uburenganzira n'inyungu z'Ubushinwa. Minisiteri y'Ubucuruzi y'Ubushinwa yamaze gutanga ikirego mu muryango mpuzamahanga ushinzwe ubucuruzi WTO kugira ngo uteshe agaciro icyemezo cya Amerika. Iyo minisiteri yanashyize ibigo 11 by'ubucuruzi by'abanyamerika ku rutonde rw'ibitizewe bitewe n'uko bishinjwa kugirana ubufatanye mu bya gisirikare na leta ya Taiwan. Leta y'Ubushinwa kandi yashyize ibigo 16 by'abanyamerika ku rutonde rw'ibizajya bihozwaho ijisho mu gihe byoreje ubucuruzwa Beijing. Hanyuma kandi inteko ishinga amategeko mu Burusiya yirukanye umudepite Yuri Napso wari uhagarariye ishyaka ryitwa LDPR nyuma y'imyaka 2 atagaragara mu kazi. Umwanzuro wo kwirukana Depite Yuri watowe n'abadepite 145 muri 150 bagize inteko ishinga amategeko mu itora ryabaye ku itariki 2 Mata. Abiganjemo bahagarariye ishyaka LDPR bo barifashe ntibatora. Byagaragaye ko Depite Yuri yaherukaga mu kazi muri Mata 2023 kandi ko kuva icyo gihe yatuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Muri rusange yasibye iminsi 200 imirimo y'inteko. Yuri yatangaje ko umwanzuro wo kumwirukana hutiweho kuko ngo kutaboneka mu kazi kwe kutakozweho iperereza neza. Yateguje ko azitabaza urukiko kugira ngo ruteshe agaciro. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko muri iyi minsi harimo yari yasabye ikiruhuko gisubikirwa imishahara niyo ari mu kiruhuko cy'uburwayi.